Céad míle foiilte ag méid gúthais duna ngáil a méid is fearr le cónaí, le cuairt, le hobar agus le gríomhú. 100,000 welcomes to my home, Donegal, a wonderful place to live, to work and do business. Tásúlagam gohainte sult as an Turas Thart ar bhuina ngáil. I casalinn ar muitir, ag buint sultas an éileart, agus ag amsú deisina éagsile. Bei fearú na foiilte rómh in Seochadála. I hope you enjoyed the tour around County Donegal, meeting our people, enjoying the scenery and discovering opportunities. There will always be a warm welcome for you here.